Mbifurije weekend nziza bakunze bishya News TV, nizere ko mwese mwagize wa gatandatu mwiza ndetse mukomeje kugira weekend nziza. Kubakomeje kudukurikira umuherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, mwese ndabashuje kandi ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikira ndetse nabakomeje kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu. Turi mu gitondo cyo kuri wa gatandatu, rero tugiye kurebera hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa muri kino gitondo. Muranyemerera aya makuru by'umwariko nyahere, by'umwariko mu gihugu cy'u Burundi, aho kugeza ubu ngubu bivuga ko hari abarundi bagera ku 8 bamaze umwaka urenga bafungiwe ku kibuga cy'indege cyo muri Philippines. Ndagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa, cyane cyane ku makuru akomeje kugenda avugwa ku mirwano imaze imisi iraba ndetse n'ubwicanyi bumaze imisi bugaragara mu bice bigiye bitandukanye. Muri Ituri abantu bagera kuri 7 bapfuye, abandi barakomereka mu mirwano yahuje FIDC ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye. Turagaruka ku yandi makuru menshi cyane akomeje kugenda avugwa. Biravugwa ko muri Sudani mu cyumweru kimwe gusa abasaga 40 bamaze kwicwa na kolera, ni mu ntara ya Darfur akomeje kubera urugamba rukomeye cyane. Turagaruka ku yandi makuru kandi akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu isi, by'umwariko ku muhuro wa Perezida Donald Trump ndetse na mugenzi we uyoboye igihugu cy'u Burusiya, by'umwariko Vladimir Putin, n'ibindi byinshi bikomeje kugenda bivugwa hirya no hino mu isi. Ndabaramukije kandi mbahaye ikaze ku bari ko baradukurikira bari mu Burundi, abari mu karere k'iyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi. Mwese ndabaramukije kandi mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije ishya n'ihirwe. Ari ugambere ugeze hano, nyamuneka reka nkwibutse gukanda rwose handitse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya udukurikira, ubashe kuzajya ubana natwe 5 kuri 5 mu makuru n'ibiganiro byacu, dore ko twibanda ku makuru agezweho bakomeje kugenda avugwa mu karere k'iyaga bigari ndetse no hirya no hino muri rusange. Ikaze kuri mwebwe rero mwese mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Reka aya makuru tuyatangirira hano mu gihugu cy'u Burundi kuri inkuru ikomeje kugenda iriza abatari bakeya. Ni inkuru kugeza amagingo aya ngaya kandi yamaze gutangazwa n'ibitangazamakuru bikomeye cyane, ariko kandi twifashishije BBC Gazo Miryango yabashije kuba yavugana by'umwariko na bamwe muri aba barundi. Amakuru avuga yuko aba barundi baba babayeho mu buzima butari bwiza nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Mu mashusho yamaze kujya ahagaragara, by'umwariko yerekana aho aba barundi barara, aho abagore ndetse n'abagabo n'abana babana cyangwa se bafungiye ahantu hamwe bakaba barara ahantu hatari heza nk'uko bigaragara. Hari abarundi bavuga ko bagera ku 8 bamaze umwaka n'amezi agera kuri 2 bafungiwe ku kibuga cy'indege cya Manille, umurwa mukuru w'amazinga ya Philippines. By'umwariko bahashyitse bari mu nzira yo kujya kurondera ubuhungiro, inzira bivuga ko by'umwariko hari abandi bari bamaze kuyikoresha kandi gakunda. Abo barundi bagizwe n'abagore bagera muri 2, abakobwa b'inkumi 2, abana 2 bari munsi y'imyaka 8 hamwe n'abagabo bagera muri 2. Bakavuga ko bari mu buzima butoroshye cyane. Bavuga ko bashyitse by'umwariko kuri iki kibuga cy'indege hagati y'ukwezi kwa 5 ndetse no kwa 6 muri 2024. Bakaba barinjiye bizeye ko amashyirahamwe yita ku mpunzi by'umwariko n'abimukira azahita abaronderera ibihugu rero abajyanamwo, ariko kandi ntibarenze ikibuga cy'indege. Bavuga ko gushika ubu ngubu nyine ariho bagumishijwe, aho bashyizwe rero by'umwariko kwa bonyine muri icyo kibuga nyine cy'indege, by'umwariko mu gice cyo mu nyubako ya 3 y'icyo kibuga cy'indege, ngo niho birirwa kandi naho barara. Binjiye muri icyo gihugu kandi baciye muri Singapore, aho kandi umurundi ataruhushya cyangwa se visa asabwa mu kwinjira muri icyo gihugu cyo muri Aziya yo mu manuko, iyo rero by'umwariko ataharenza iminsi igera kuri 30. Nk'uko umwe rero muri aba barundi yabibwiye BBC dukesha iyi nkuru, ngo bahisemo kujya muri Philippines yo muri Aziya by'umwariko yo mu manuko, kubera ko rero by'umwariko muri Singapore atabiro by'ishami rya ONU rijejwe impunzi HCR rihari, maze baca babandanya gushika muri Philippines kugira ngo rero basabeyo ubuhungiro. Ntibizwi igituma rero leta ya Philippines yahisemwe rero kubazibirira ku kibuga cy'indege, aho umwe muri bo by'umwariko avuga ko bategetswe gusubira iyo rero baje bava, no kuvuga nyine muri Singapore, nabo nyine bakanga. Avuga ko kandi bafashwe nabi cyane, aho batavurwa
cyangwa se ngo bagaburirwe baryama nyine hasi bose uko bangana. Ati tumaze umwaka rero tutabona izuba cyangwa se hanze, dufungiye hamwe twese, abagore, abana ndetse n'abagabo, ntacyo dufise turyamaho uretse rero dukarito twaheze ndetse n'udukeka dusaswa hasi by'umwihariko twacikaguritse. Amatara aho dufungiye by'umwihariko ntazima, amasaha 24 kuri 24 tugaburirwa rimwe ku munsi. Indya z'intica ntikize, ikibagiwe cyo ni ukuvuzwa. Avuga ko kandi benshi barwaye amapyiko, igisukari cyangwa se by'umwihariko diabete, umutima ndetse n'izindi ndwara nyinshi zikeneye abaganga, ariko ngo ntabwo bavuzwa. Bakaba basaba yuko nyine babasha kuba bafashwa kugira ngo babashe kuba bagira uburyo nyine bavanwa muri ubwo buzima. Ati tubayeho bunyamaswa, aho rero by'umwihariko n'abaducunze umutekano badutuka ko turi abirabura, dusa nabi, turi ibicucu. Ngo rero ngo dukwiye gusubira iyo twaje tuva, niko abangaba bakomeza kugenda babivuga. Amashusho kandi yamaze kujya ahagaragara yerekana aho aba barundi babanya cyangwa se aho barara, hagizwe n'ibikarito ndetse n'utundi twenda twacikaguritse nk'uko bikomeje kugaragara. Mu gihe atamushikiriza manza by'umwihariko bafise kuva bashise rero muri aya mazinga, bavuga ko rero bituye ishiramwe HCR ryo muri Philippine, ariko ko ataryo byabafashije. Bamaze kubona ko HCR ryo muri Philippine n'ubutegetsi bw'icyo gihugu atacyo bariko barabafasha, bahavuye bitura ishiramwe rijejwe rero impunzi ku mugabane wa Buraya, baciye mu ishiramwe ry'impunzi z'abarundi rero baba mu Bubiligi. Nk'uko bigaragara risanzwe rero rikorana na HCR by'umwihariko ryo kuri uwo mugabane wa Buraya. Nk'uko bigaragara Desire Ndayizeye harongoye rishiramwe yabwiye BBC gahuza miryango dukesha inkuru ko kuva batabajwe bagerageje gusemerera, ariko kandi bikaba iby'ubusa. Ati twarondereye HCR y'Buraya dusanzwe dukorana buri munsi, itubwira ko iriko iravugana na HCR yo muri Aziya hamwe n'igihugu cya Philippine, ariko kandi twararindiriye ko boduha inyishu itomoye turabura. Ibiriko rero bishikira abarundi muri Philippine na gatukisha by'umwihariko ku burenganzira bwa muntu. HCR rero ku mugabane wa Buraya ivuga ko ikibazo ikizi, kuko rero n'ubundi yagishikirijwe ikavuga ko iriko iragerageza kuvugana na HCR yo muri Aziya by'umwihariko ndetse na leta ya Philippine, ariko ngo bitoroshye cyane. BBC gahuza miryango yarandikiye ubutumwa rero by'umwihariko murabyo cyangwa se ubutumwa bwo kuri email igisata cya Philippine kijejwe abinjira ndetse n'abasohoka, ariko by'umwihariko iyi nkuru bivuga ko yamaze kujya ahagaragara by'umwihariko atanyishu bari bahabwa nk'uko bigaragara. Inkuru yabo barundi kandi yatangiye kuvugwa na Voice of America cyangwa se ijwi rya Amerika igikora mu kwezi kwa mbere uyu mwaka 2025. Icyo gihe kandi ibajije ubushikiranganje bw'u Burundi bujejwe imigenderanire, bagavuze ko butabona aho rero bwohera mu gutabara abo barundi, kuko rero n'undi banze ko amanomero ya telefone yabo amenyekana muri ubwo bushikiranganje, kandi na leta ya Philippine atacyo iratangariza by'umwihariko abo banyagihugu nk'uko bikomeje kugaragara. Bivuga ko cyakora iki kibazo gishobora kuza gushakirwa inyishu mu buryo bwihuse, mu gihe abantu benshi bakomeje gutera hejuru bakavuga yuko bibabaje kubona abanyagihugu bakomeza kugenda babaho muri ubwo buzima nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa, twinjire muri intara ya Ituri muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni hamwe mu duce dukunze kugaragaramo imirwano ikomeye cyane, ubugizi bwa nabi, ubwicanyi, ubusahuzi ndetse no gutwika. Ngira ngo mu minsi ishize nibwo mwabonye andi makuru yavugaga yuko muri Komanda habaye ubwicanyi bukomeye cyane bwahitanye abarenga 300 abantu bagera muri 7 rero bongeye gupfa, abasaga 20 barakomereka mu mirwano yabaye hagati y'ingabo za leta FARDC ndetse n'abarwanyi b'imitwe ya Karapa ndetse na Kodeko mu gice two hafi ya Iga, Balera, Rinji ndetse n'ahitwa Lopa ni mu ntara Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano kandi yabaye ku mugoroba wo kuwa gatatu ari ku itariki ya 13 Kanama 2025, aho abarwanyi ba Kodeko binjiye mu gace ka Lopa ndetse no mu nkambi z'impunzi zikikije iyi zone, by'umwihariko batangira gusahura, gutwika ndetse no kwica abaturage. Iyi mitwe yitwaje intwaro kandi yasize yishe abaturage bagera muri 7, basahura amaduka, batwika amazu agera kuri 28, bituma kandi abaturage hafi ya bose bahungira i Bunia ndetse no mu bindi bice by'umwihariko byegereye ako gace.
Amakuru kandi by'umwihariko aturuka mu baturage avuga ko iyi mirwano yangirije byinshi mu mitungo by'umwihariko y'abahatuye, mu gihe ingabo za leta by'umwihariko zari zimaze hafi iminsi ibiri ziri mu bikorwa byo guhiga abarwanyi ba Thomas Lubanga mu bice bya Kombu ndetse n'ahitwa Lopa, uko bigaragara mu birometero bisaga 20 uvuye ahangaha i Bunia. Bivuga ko kandi hafi 30% by'abaturage ba Lopa bari bamaze iminsi mike by'umwihariko bagarutse mu ngo zabo, bongeye rero guhunga. Bamwe rero by'umwihariko mu baturage bagashinza ingabo za leta kutagira icyo zikora kugira ngo zihagarike ibyo bikorwa by'ubwicanyi. Ni mu gihe kandi ku ruhande rwa leta rwo ruvuga ko ivyo birego atari byo, ngo kuko ntacyo badakora ngo barinde abaturage, nubwo rero bacibwa muri humye n'imitwe yitwaje intwaro ikica abaturage. Usibye imitwe kandi isanzwe ikorera muri Ituri, hari umutwe wa ADF umaze igihe by'umwihariko uhanganye ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za leta by'umwihariko, aho byaje gutuma n'ingabo za Uganda UPDF zigerageza kwinjira muri kino gice by'umwihariko kugira ngo zibashe kuba zahangana, ariko kandi bikaba byaramaze kugenda biba iby'ubusa. Kugeza ubu ngubu ikibazo cy'umutekano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kuba indyankurye ku buryo abakurikiranira hafi ibera ku butaka bwa Kongo by'umwihariko bakomeje kugenda batuma ibintu birushaho kuzamba, bakomeje gutuma ibintu birushaho kugenda bihindura isura. Ngayo nguko rero twongeye kugaruka mu kanya by'umwihariko turebera hamwe ayandi makuru akomeje kugenda avugwa.